ассалому алайкум дӯстони азиз, субҳи ҳаматон ба хайр бошад. Шукронаи худованд ки боз дидори якдигар барасидем. Дӯстони азиз, то охири влога бо ман бонед. рӯзи ҳаматон ба хайр бошад. усмон хист. бачаҷон, Абубакр хист, ба чанд вақти мактаб шуд? خیز داره بچه جان. عبدالرحمن بچه جان خیز وقت مکتب شد. خیز خیز بچه جان. جانی باش. Даром хозяин. Не, сейчас. Абубакр. Бачаҷон хезида кун. Алимонда аввал Абубакр ва Абдурахмон завтрак мекунад. Усмон ҳам то бахай соли мультик дида шудааст ва картошка мехӯрад. Картошка жарит каросиям. Инҳо мактабам завтрак мекунанд, лекин мактаб после второй урок қариб соати 10 ба камтар ахонаям иногда завтрак мекунам, постоянно не. Имрӯз колбаса жарит кардам. Урока надо. Тебе урок надо? Да. Тогда иди в школу. Усман, а лучше не надо в школу идти. Абубак, тебе понравится школа? Да. Абдурахман, тебе? Чуть-чуть. Чуть-чуть? Да. Пока. Майлиш, хай бачаҷон. Заракун Усмонна по завтрак метим. Бия Усмон, батон хонаи хун доштам сар мекунем. Биошин бачам. Да, люба, биб. Где телефон? Да. Иди принеси. Усман, я бы бисмиллахи рахмани рахим гӯ. Это Майя. Да. Аку завтрак набати худам. Без хлеб, кати, творог, завтрак ба. Ана духтарон баъде ки бачаҳо мактаб рафтанд, после завтрак пеш аз кори хонаи сар кардан камтар худамро порядок ба мебиёрам. озер дасти манамда маска барои поёни чашм против маршина. Иногда ман истифода мебарам. дар он 12 донаҳа, ина 15 минут таги чашма нигоҳ доштан дар кор. Ин барои омоложавающая кожа, поёнои чашма таранг нигоҳ медорад, маршинаи убирад мекунад. Короче, ман ҳамин истифода мебарам. Тавсия метиҳам шумо расо навса тестивид мекунад. Так, ана ин хел дарунаш. Так, вот так. Ана мина ҳозир монда. Дальше корои хонагӣ заниматсия мекунам. Баъд гирифта бо оби ширагарм катӣ мешӯмрӯмам.
ана то кори хонаҳои када шуданам қариб 15 минут вақт гузашт. ҳозир снимат мекунем акун худаш хушк шуда мебиёд. Так ҳар рӯза рӯйм ба манкадагим манҷа крем барои рӯи тоза кардан аввал инам физиотерапия инам вечно ҳамин истифода мебарам ки агар влогои ман асар дида омӯдоша бошад агар ҳамин крема ман асар истифода мебарам. ин якум ҳозир рӯи массаж мекунем крем кити вообще ин тоест крем баён намедарод барои тоза кардани рӯй. асосан ман инҷа пешои бинӣ чорни точкаи нағз мулоим мекунад. баъде ки 10 минут бо ин рӯйтон массаж карда шудан баъди 10 минут намехе баъди 10 минут рӯйма массаж карда шудан боз надо от фирмы Эвен мицеллярная вода для умывания. ҳамин китем баъд рӯйма мешӯем оби ширагарм китем. конечно камтар мегирем. рӯйма через ден уход мекунам. баъде ки шуштан рӯйма ягон хел крем намемолам. вообще ман тоналиам иногда истифода мебарам чунки тонални рӯи одамро так что зиён мебиёрад агар ман ҳар рӯз истифода барид агар тез рӯи одамро угри мебиёрад. барои ҳамин иногда ман косметика истифода мебарам не каждый день. вот имрӯзаш ба ҳамин крем барои рӯи ман достаточно. усмон кити мактаб омадем акоша гирифтам ва инҷа боз кадос мошинаш. усмон да себе онҷа нара меғалти. нет брат вот здесь мы возле поликлиники омадем озина прививка мегирем против грипп. абдурахмон мактаб гирифтем 5 соат дарсаш буд. абубакр имрӯз 6 соат дарсша 2:30 ба мебарод вай. ҳозир очередтан даштем. У нас сегодня на ужин салат оливье. А еще обед самбуса мондагӣ буд.